Oyba, manalar ne kılıp жүрөт bu yerde? Gaz paz jarılgan okşar, Mosgaz turат da, Mosgaz. Химико-радиометрическая лаборатория, департамент ГОЧ deydi ғой, бана gaz жарылган окшойт. Пожарниктер де. Туугандар. 300 маршрут, улица Кубинка. Bir nesi болуптур. Анда вышкасын көтөрүп атат bir пожарник. Шоң пожарник. Бирок бул кара түтүн көрүнбөйт. Телевидение жүрөт, Онан операторлар көтөрүп. Ne böyle bu ona? Bütün video tapıyoruz. ДПС, МПС, прокуратура, следственный комитет, пожар. Onun içinde bir böyle oldu. O neydi? Bunun pajlar var. Tuşkelerini götürüp alacağız. Moskva'nın pожарниктери көчүп келип алыптыр го. Солдоду, пожарник, телевидение, ППС, газ.